Ha kajingyo vote menta kasngi ka belalong ha Indo Hall Nongpo uba Mayralborn Syiem ukertong ka UDP na Nongpo constituency uba Sosthenes Sohtun ukertong ka NPP na Jirang constituency uba Charles Marngar ukertong ka Congress na Mauti u Dr. Celestine lyngdoh ukertong ka Congress na Umsning constituency bat uba Damanbait lamare kertong ka NPP na Umroi constituency kilong ki kertong baki pat ba jong ka ribhoi kila ibit iki ban longkum ki MLA ban mi khmat shakaying dorbar thawan hakini ka samoy ka bathamai uba Mayralborn Syiem ubalayo ban long biang kumu MLA kanong po constituency ulayo hadu khat 1,000 khandai spa saw phau tli ki vote hakaba ulala ban job dan 1,000 hendriu spa prapun riu tli ki vote ya ka kong rona khamden ka kertong congress kabawan baar hakaba kalayo prahajar ar spa sanphu saw tli ki vote leaders demi kepala Triston mit bersih mengalak bertemu jong jong dari kejadian jong lipat bang jong menunggu konstitusi jong tem ribhoi margiran don sebelum di agenda kesehatan penting ada pon kepala dep kepala persang menteri ini misal lagi no ayah kena kelak sajisin makan nikmat dengan nongko konstitusi bahkan ini scam bangin Triston kepala ini sansiner di Banuan mat jeng itu jong lipat bang bagilah ayah kejeng senyak sajisin bagi yuk kejeng job kepada don burung agak dekesin ingin sekam mengelak apan dalam yang baik bah ini nak ambil satu poin ini bagi friend ke lakukan jam bersama buat kerja boleh keputi membangun di ganti disiplin sana ini nongret jadi hikmat tiba lagi bersama Bandudin di kami jom banding tempat ikut sama kok kejelame dia penting kenapa fungsi di bentuk menit terus di orang dan penting kenapa IoT di bentuk kira-kira subuh di iman dengan saateng ada banding scam beliau ada kelas sisi penghikmat bila kita saya dengan kelompok uba Sosthenes Sohtun ru sesisin kipat ba kila ibit biang yu ban longkum u MLA jong kajirang constituency ha kabolayo hadu khat 8,000 hendriu spa khandai phau tli ki vote bat ulatam hadu 6,000 hendriu spa ar phulai tli ki vote ya ukertong ka congress ubawan baar ubalayo khat 2,000 hendriu punyau tli ki vote Baro leaders jong National People's Party kibalaya Triston nadu i MDC i leaders baro jong National People's Party kepala Triston kepala Tuthia Dodem agini ki live nai saumanai na ke banta bangin yo ben khet yo so jong jing job agini ke sngi nang taru ngapan pau ya ke jing kublai ya baro i nong kersan kepala ai ya ke jing sene anga agini ke sien ke baar agaba ngalayo beng sai sien ban nikmat ya ka konsensi ke jungi hadian tu kena kijing job kumba lei hi ngala hak election campaign hi ngira di manifesto kita kijing kulat kijing supai ba ngane lek kat pala ban pendep ya kijing kulat ki ba mengingila klei ada por bangilai campaign ban pensoto ipai ba kata hi ke bangin hapan putin nang ta bangin hapan pen scam bangin penjana susu agbe bagi kam ki ba mengingila le kini kisan slam nang ba konsensi kijungi kalong konsensi ke state baro benta uba Charles Marngar ukertong ka Congress na Mauti minta ka kinti ulayo ban mi khmat ya ka Mauti kumu MLA hakaba ulayo hadu khatlai 1,000 ar spa nyo pulai tli ki vote bat ulatam hadu 1,000 ar spa saw pusaw tli ki vote ya ukertong ke NPP uba Shemphang lyngdoh hakaba ulayo hadu prahajar ar pukandai tli ki vote kadi ketingso dia blai try di lembaga pengalang itu pengalong kumle pengalong mata kecing kumle kebobot nangka kecing kumle imei sangai donang huni lakala punya ilok sangai bidan senda di ikon beratur kecing kumle kebaan galek separo kinong tray jong parti kongres kendanyo teng yeno kecing duk tia adu dem kecing Triston kejuki kabangam don slichu pan bapai ayo ini kecing Triston kejuki met dan musib so ban ai kulai 6,000 mo nang ta kejuki
Namar kecing trash tom, bat kecing kecing IT kecing PP. Nak kementar kini kam akan election ke pemerintah. Kecing kublai ke bebut nangka. Kalai sikipat pak barok jang ke mawati konstitusi. Kepala jihad yang ada kecing kepala penjawab election yang ada kecing klaim ke tengkah. Jaga jihad kepala jihad yang ada Meghalaya bantam habis sana jartam. Kini kesi kini buram. Kabang kuat ban tempau sikipat pak jang ke mawati konstitusi barok pak. Kalau ai kecing tersan nak kementar jangan. Lai sebune ipigi pajba nok tersan barok jang ke parti kongres ke jongi. Kalau penjawab dan buram kalau rak sisa jaga buram nak kementar ke mawati konstitusi barok. Kita gini kecing kublai kabang kuat ban ai. Ngapriang bang mawati konstitusi kadang sadin. Bat ngamla ban jerlut. Kor kamsa yang ban jerlut halo. Ngre. Ke mengadon ban al pulang ban. Ikam kita kunci UI ke bangat tray. Kita yang kita step ke bangat Syiem kum nongelam bat kum MLA jong kamawati konstitusi. Kipat ba ka umroy constituency kila ibit ye uba Damanbait lamare kertong ke NPP banlong UMLA ha ka ba kipat ba kila ai hadu khatlai hajar khandai spa sau pulai teli ki vote bat ulatam hadu 6000 Henry spa lai pu arteli ki vote ye uba George lyngdoh ukertong ke TMC ha ka ba ulayo khatar hajar lai spa khatwei teli ki vote. Hati kawan ini kumpulan PI dari nasional junior kita star hadu masel. Jadi job sudah pernah di mana kawan ini long masih kriok lupa pak konstitusi seruero. Ai problem kamu sudah terkenal. Ai problem yang korok ini di pak masih konstitusi laksana yang nanti kamu yang cái là thông tin là mắt em và bên này thì sẽ kia phải bạc một cái dân mắt của apa ini यहाँ पे nama bat ketemu ke jangan dalam bat pendek itu jingkrang ke jangpa bahasa Aden Ukertong ke Kongres na umsning constituency u Dr. Celestine lyngdoh ulayo hadu khandai hajar khandai spa nyau teli ki vote bat uba Sunshine Makri ukertong ke UDP uwan baar ulayo pra hajar nyau spa sau pulai teli ki vote. U Dr. Celestine lyngdoh ubalayo banlong kum UMLA ke umsning constituency ulatam hadu 6000 shispa Henry pusau teli ki vote ye ukertong ubawan baar. Bakila ailat inga sa sisin ban sekri biang iki. Ngam artatin bangan saai ke jing sekri ke bak hamti kena iki agane ka term ke baar. Ngasngu sisai upai ba ubalasannya hanga agane ke kenti. Bat ka jing job jonga ka kedau sai ru ba ka bor jong ka pisa kamde na dong sedong ha ke election. Ka jing ke jing senya ba ka jing sekri kadang trekam. Ka jing anu kalong banwan ra sibun ki kampen roy hapo ka constituency. Bat kunjuru apo ka jelahi barok kawai bani simenta haki policy making ki baper lengbaga assembly ke jongi